Okay. I think we're ready. 5, 4, 3, 2, and 1. Hello. Wa mai tore. Ya manatua manuia. Manatua manuia oe maloainga. Ele nei vai ngole. E fiafi ma le whapoponga o le prokala mea le iti live. Ya. Pea fo na masani ai. Ya. O le tau loto fai pea. O prokala mea la vai o le vai aso mea na vale tupu i aso. Le na aso. Ia mo le aso na nafi. Ya. Ai o le autu la vai o le tato prokala mea. Pea na masani ai. Ia o aso. Tonai o vasti. Tasi ia malamala tu sa manuia lau fola unga malau fina unga lene vo yaso. Mausi ai o lo ainga. Fataruino o favor malo vala uina so se. Tafora rangi o lo e mai mo mai ye por kalame na nei fiafi. Ya manatu la vo manuia oe. Ya tato no fo valvalai de nei vai tempo de tapu ni puni o tato fefewa i le rangi malelo rangi. Ya alo o talo si o lo tausi de lei pelo to sui fu mo tato wola i le anga le lei o tato to pau siri de langi. Nai te mama nei tina mātutua, o lea e maua le whaamtalanga e le iti live. O lea lava tau te turi a pūre porokala me lea fiafi, ma lea fiafi, ia whātala whāturi tātou porokala me a tau manatu manui o tau. A whaifo o lea mai mo maile ta mama tina i New Zealand tāra si o mawhanawhana. Io e maua mai a se tau singa o le fiafi. Io a whaifo o lea mai mo mai whawhatu o New Zealand. Ia tāra si o manui o e. Io e. Wanga le lei ta mai tima wha au wauro la tu wanga le lei ma tausi wha le lei oe i le nā vaenga le rangi o loe mai mōma. Ia, tātou mea masan, tus kako pese. Ia ka whai, res kako kala po whai fore mea o le aha, ira kako whai ngā ori nge ia fiafi. Ia nā mea. O mana tua. O nei le sa wha mana tua i le atunu u le aso wha apitoa o whai a onga. Le la whakula o kala lea, au le whai por kala me, au le ola o kala i whai a onga. Kangola ka umea kia u. Something very short. O ai se whai a onga piko siring whasau ngoa ia o ia soia. Ele ia suska kako. Ele iui mai ei ni ngā mea. Whapupu mai na lau story a. Io whai ako voi whapupu e ka mai lau whaamsingonga. Apu, o ai le ingoa le whai a onga wa e wha alo ia ile ni aso. Ina wa whaamana tuina. Le aso whaiaonga. Tu ia ngā mea pala le mea kupi au roma le whaiaonga, pe ngā pāo e le whaiaonga, whanau kuanga o kaungi ngefura wai. Tati ia ngā mea. Ai, o ai le whaiaonga e te mana tua i le teimi na e a onga. Nioe. Ia, ki roa e ko whakako ma le whaiaonga. Ia, la au sur kako pese. Ia un kako o le kako kalo ngō whaikako kala. Kako whaia kalo whaiaonga ia. Ia, ko whaia kalo ngai whaiaonga. Talo whai. Wala kama whapa la pese le ta o i whaiaonga. Tele yo pese o te loi mana tua rata tua tunu ni me o whaiao. Ia walanga o le tele a wha lau tu spese sa ia. Iu mo me o ri ma tamata i whaiao. Kau mangkua la po la pese. Oe mangkua pa la se pese. Oe kau mangkua se pese whaiaonga. Something whaiaonga, something teacher, something. Hele wanga lo so le pese. Anga whaiang. Oi whapea, pesa pea. Lo no no ta iwa ta ta e whaapopo. Ua malele. Angi mai le fisanga e angi mani. Te yo upese. Upe iti tava pe uifea. Wala valea. Na one ya kuna melea ileto e na one ye whapewa umelea. Na one ya kuna melea ileto e na one ye whapewa umelea.
sa awa maima itawe mua o sio taingoa I motu e fitu ole atu Samoa. Wah, ubo mo yan sila. Kasi nga pesyo de pesyo. Manatuay na ifayao nga. Yeah, the late. Now, who's watching me and where are you watching me from? Later we'll go into our teachers, huh? Wanganui. Mea ati mulu from Wanganui. Fili sa malu. May melepone. Pili alo. And Beauty Latte Leuma from Sydney. And Fapaia Foleni from Honolulu. And Pele Upu Talalima from Trade Winds in American Samoa. Oh, Sale, American Samoa, welcome into the house. Malo. Lole Fatalale, watching from Antioch. Fengamio. Yeah, you're California, pe. Who else is watching me? Cousin Tonga. Kioa, watching from Brisbane. Malo kas, manato manuyo maluwainga. And finally, Joy Presano from California. Now, tato wo na fayaonga. O ai le fayaonga ete manatua ele mafai ona ngalo yai, whether it be primary or intermediate or high school or college. I think kol faya onga le keilo le kaung ofisial kwel o faya onga I le primary school male intermediate awa ai saur kodisi pe kau fio lolo saur kodisi saur kodisi kau mo singa me volo ka fiki male o lilo ole mo le onga la le primary school male intermediate ya ngala keilo lo le ngai keilo le faya onga fo le kau ngambe fole le wai ela fingo fa kau e foi ka fa yang fole le nga la ai kongol lokoa ma e fa longo inga longo leo e ke fa longo ku pe la ke sa vangi lungo aki fang yo e siri ya oi lo fa longo ile leo ngai lo va ai ku o savadi mai yo o le mela le o lo fa longo ku le leo siri ke fa longo ku ai la ke ku ala pe ke ku mo sia kingi fangu vole e va ya ku lo ala o pi o ngir kono el frango sa so le ke ya lo ka fa pe ale fa kala fa pe e va la au mo lo ke ngo so le va ile la ka ku you know the teacher that I'm talking about. You know the teacher that I'm talking about. E ke alua ko kongo lo ko a kasi alo fa longo le ka fefe ka fa pe ai o mai a levo saudi a ngi fa ya o ai ke fa lo fa long o le mela le all over ai it's a different ball game altogether so le ku sa mal ko inga mela le nga la ku ka o la sharp lo ma fo ai nga fesidi ma fa long ku wa ma kwa blank a ko lo ma fo ilo fefe o ia fo ila fa ya sale o kele ilo ka ngava me la ka fefe ala wa fa ko wa ka ikelungo le sega sale le ngai ma le nga e faila utala o te mana tu ia la lela wa ka mo to fa ya onga Mr. Filippo Savea from and Miss Malele from Vaivase Primary School, Mr. Bishop from Le Fifi Intermediate, Miss Sinclair from Mali for Primary, Mr. Malufaya nga may tafatafay falalit. Kelo ale kelo le faya nga le wa ku ngi o makwa ikele nga ka umaile ngoi. Faya nga kong wale le kau faya ku ngila kala. Faya nga kong wale le kau. The primary school la ko fa ko. Ale meo te fatu e faya tu le la fatu lo tala le faya nga le. O le tele o ta maiti na o nga il faya nga le.
lele ua mautu langa ile malo wa loa ona tautua ile malo ni chu fela tu pisinisi ni si fo ua do fie tu langa tau loa le tunu ole faya ongala le faya koila kala o I le pia primary mari faya soya ya le la wo ki kala ngoa kuila favor salau fia fiku wa fia fiku o fiku lipa fiku ongo fiku ya pesa o cosa anyway or kangaka iswafa ya Mr. Vidi no le ai se faya onga e piko sili onga o le dress code a le faya onga taimi uma aso uma ai ma tele ala le to ina I fayo onga shoki ma fayanga mo meo kokingi kai pei or kanka fainga ringa le bank wali e se kokingi umi voi e fa penga lale e kakala leo kaka so fa ya Mr. Vidi leo ka ulo Mr. Vidi leo ilo umai o ko ya o ko umai office Mr. Vidi leo ko umai ya leo kala leo awa o ki fa ku ilingi kumalo se le ai se kangaka le onga nge ye wa le apia primary ngava ke mi rangelo mai ima o a sa ver kan kai malanga lava fia mamafa fia kama mamafa fia ulava ela alo kongo lokale onga sole pe wo savali mai se angetu ke u le a mio ya yo ai ma ko dior kamile o le sa pula onga ya latina ya lisiva ai la pia prime gava ka ngaka le Mr. Vidi se per ka kale e ka kala ku mai lo ai le pure ngai lo le lu fe ka Mr. Vidi le corridor le fale onga la savadi mai nganga savadi ma o solo fa pe malak savadi fo lele o le meo ke fa ya ku ai masalo pe ma wa le ongo sala o ka mai ki o le onga ile kai mai le ongo sala e loa le lava Mr. Vidi le kanga kaula di lo o kire lo pesa po se mea nga train ai ngi fa ya onga pola so le ya fa ya kala le malai la kapi kanga kape ko kiki ke mo se la pe ko ka kamiki la kapi ai aku Mr. Vidi le lo kamring kilo kasi ale kilo le kamalo onga lo uma kanga kala fidi do le kapi wafo kamanga so ase ko ya fe so mai pikole ko Mr. Vidi e kamianga yo la mai ko ngofia pero le tangata se me manu le faya on se me manu foi character yo faya on ma personality yo faya on ia ko ka ila lo malo vale nga kikele kau ka ila lo mo le fiu la vale ma le fiki vale o komaki la pe no fa bele kasi lo ka fa lo ngole leo ka fa lo ku pe la ke ku ngon king fang aya ka va ye ku lo la wo sa wo ka fe fiu e ka lo fa ku pi wo ma lo ka wo fo le o ka le ka tangata la sa fa ingo ili fa ingo ina la kamikia o ya Mr. Vidi no well fa ingo ma ya Mr. Vidi ai le nickname ng fa ingo ai ngama ko fa ingo ngar kan or kaka so fa ya mani finifi ma ko ke fa ingo ya mani finifi le ngos ko ingo Mr. Vidi e so me ngai sali mo e lo uma la usali mo ye or tangata sa ma to fa ingo ina ya mani finifi wa ngapa wa ngal me por tangata e mo fa lang kala to ititi no poina le lo mani finifi yo na fa ingoa yasko inga ya mani finifi le dress code le fa ya nga man le selu mo moela o le udo ko inga ma ko kingi nga vai sau kau puri manga sioki ya menga sa vale mai Mr. Vidi nga ko mo ma ko Mr. Vidi ko mai runga ai fiwa su le mela o ka so ye
Lo ka pola ye ka malo. Yo Mr. Vidi le ngosko inga mana tua si toya ina se me manu si toya inga sa tau tata ila lo le si tangata fo ina amatua matautia ya yo le primary level nga ka ke saula ka ke alwa nga idungweli intermediate maka fa so solo kwai wa matona tamasani elo la ile mo le tum ile vafe nga ye mana fa yawa so ole por calamela ya ole so sa fa mana tui la so fa yawa le tatu chino e pati ai le sa o to fa yawa ile o tawina o tamafana ole tunu aya pesa sa ta wai foi le mo le ulangi o nei fa yawa ya ai tadi mai fa yawa ye se ye mana tu po ai nei loi fa po por tasima le por pese sila ia ile fa fanua o ngaluenga o lo wafua wo ofisa mo bepenga ono ngaluenga ale fa yaonga o ngaluenga fa yaonga o le fa por tasima male kamo e mai la ko pum sa kau ka kai la lo le malo vale inga ama kwa kele male ula vale o tamaiti le na vai tem so la kulola ya Mr. Vidi ila pia prime ya wa kilenga fumalulu me pelu ya pisupo ilungo ile fifi yo fifi ya wi okele ya onga ya pisupo ya manu itele fam na tuino aso na fa ya onga mana tu foi na fa ya onga fa langi folongo malo tu sa la tawina o tamafana uma ale tunu ya fi ai tato uma na tato wo mai imene il taleni malao la tu sao. So happy Teachers Day to all the teachers of Samoa, wherever you're watching this program. Thank you for your work. Thank you for your service. Fafti tele. Aole uma le fono le pa me le ai pa lo ma le pomu tele lava le fio le fon vitalai. Salon to mata tuina le to mai tuina le fase silanga le fon vitalai na wa mata le fono le so mudi na tele. Fasilsila il fungo vitalai ma tau sa o il fungo vitalai le tai o le tuhai e mo le me fo le leo o umar fungo al palmeng o ngole ia la ko fasel ngo ia fai ma la fo bu fai ka ol mangal palmeng pe le palmeng se me amadi pe sim pe wa ulangi ai le mamalu mo ku mamai ngai kulanga mamalu al palmeng pa kar fungo le vason ngai fasa o le fungo vitalai sau man fa se silanga ai ta wai de ta le tuangai ma fa sa la mo va pena tau fa pe ai ole ala alo ma ngai per fa wino ngal ngal fungo vitalai ai na ver fa se silanga de ta no na mea o to no fo nei mo to ma vo ye o le tele o me ta fa pe ta ya o tu el fungo vitalai ya ai fa to atai lo ilisia so ino sau fungo vitalai ilisia so tu mai lo man fa se la ngole pa ma wai ya wala nga tawa le na tawa tel fa la nga fa la in fa lo ila tawa na mo le tawa sa no nga mamal e pui ai le parmene i fa pe e a mai sa ngo le a e pui el parmene le ola ko wa kong pui a tau na tangia sa no nga mo la fonga I me fai whether it be in parliament po fa for parliament ale fai ila toia tono le palmene ona fatino ni saunoanga e atangia I ma fa mati ile mamalu le palmene. What do you expect what do you expect the people going to say? Kalau wingo na ala fa mtalanga a fai to solmo te ta ie tono ia o mon ve ingo mai le o ko fai kala fa ulo le palmene. So what do you expect your followers are going to say? Taua tele matua I o lava le fa salonga le fonga talai na sa fa ile solna ma ua malele fo le na ua fa tati ai se tap ina ia lo mai lava ele ngole chapipi po ai lava le sui foi pule e koe fou le melea o le alo fenga nga fa salonga ai pe e ulangia le palmenge making mockery of the Parliament of Samoa. If you ever
try to test the speaker again. You will see, and you will suffer the consequences of me ngai fai. Kaua. Palanga pe no vai atu. A fai ele silimusa ila tau olo tono le motofono o na fai ni sao noa ngai atangi ele wha mamaluina ila tau o le pale mene le atunu. Po kongo le moka, po lalo le fai, po lalo le uru, po fe lava iei. Lava fe la, expecte la kung ue fai ni sa le sao noa ngai wha mamalu le pale mengi when yet. Our leaders here kongo le pale mengi ele yakangi ele melea. Sau kala le re wha alor ngi le pale mengi. Ia malesi meta awa. You know, tato tal noi foi. A tala mai awa to fiong e foi pule me tumu le tunu. E vatu ar fa e le tunu. A fio mai matala mai awa. A fiong e foi pule le malotu to tasio samo. A ve fa longa. E te tau foi lai na tangiere ngana. Le mea la tu wai. A fa ala tala. E le o sui uma. E pe o le mea le na ngai ai le tala alfonga vitalai. O le teitai. O le teitai o le vaenga o whau whai. A le HRPP. So, I'm so happy wa whai le whaasa launga na alfonga vitalai. Ma ua manino ai I e le to tupu. Wow, I'm hoping e le to tupu le mea. Awa o le tangata la na te solia ma whaaua o pe ona whaaulaula ma whaalele upu whai le parlemene. E la aula pe o le mena. E lola le ka o fio file le alfunga whatala I le whao ngai na ia mea. Ai a tu lei pea. Ma vai pea lai whai pea e au no ma le awai le whasis langa nufoa. E ono a whai nei la mara tangata. E ono fai ele fai unga alfunga vitalai ile no fora pe a fai o la fa wa pe le fai non. I think you know what I mean, ah. Ia tau solo mua I tai o lo te tonu. A sa no nga fai tonu stays in there. A mai foi fafu. A wote vese talai. E lang e kang e la ulangia pa mengi lang. Anyway, wo fono. Wa pasia le talo le tupe, ma wa pasia foi teu ngo tu la fono fainga palota e a mata I le fainga palota la itiche le tunu ulelo lo mana ele lo laso. A wa mata o le mania la o fa longo ku tu. I tala noanga o le teu ngo le tu la fono fainga palota. O le totele a foi o isi suine saunoa. Na mana na o ina ia whao ngā suinga I o whaia whainga malo le nei. Awal whao ngā ina le palota le titi. E whao ngā ina whainga palota tele lela sope a mai pa inga nei. Up to the time where wo fisiringi ai lava inisio sui whai pule. Pea sia lava wo whaana tinati e whapea. Ai, wo fisiringi e fwere tūlanga o le ami o tonu. Ma le whaana tinati, ma whao ngā lo le whainga palota le titi. Sa wha mamlama. Ele fionga ele ministaiana le tula fono. Fionga ia walo. Harry Schuster le minister fo leo o whainga palota le tulu. Mana ia na wha mamanga. Mana ia na wha wala la ia se sengo le mele, ma le mele tupu o le whainga palota te wai. Yo e ko ki kia kar ke ma whainga palota. Ala sui lava. Alua ko kongo le whamsingo velo me fafo. Alua ko whamsingo ko javu ko whamsingo ki ala la kai fa la pingoia le vale waki la kar palok. Ala susu ya. Yala o whaine le whainga malo le suinga. I think o le mea o le tau te tāla wa le whionga le minsta. Ia launga ta sia ta ngata uma o loo fia tau vā. Ia auangi koe kopulu mea lea e whai kula whongo e pui ei se pāki. Ma ia mauti noa ia koe fwoi mai le pāki lea ingingu mela ki ke lea. Le lan fa mama ne le minsta. Wala na fai teu nga ia launga tasia. Tangata umma. E fia tau vā i le pāl. O la lato waya ta tau lea. O la lato right lea. Tau vā i whinga pālata.
Awangi isai kia ngi kula fongo nga fau. Mo le fa moe e manguia i nga au ngi kanaka. Na te lo le mele lo tan no sa tupu ala fai wat paro kala fai ya fi ngol bamsingo. Le na to e sa fa ngai si sui. A wa le sa fa ngai si sui. Le si me mana ia no fa no no el funtanga talo ini. O le komisi le masani na tofi pe mai a whainga palota o mai toi lau ni liu ni mea na opu o le tāpenanga o le whainga palota. Ini e wha le lea wale si whainga palota. O le ua whai suinga ia le whainga malo e le fast. E unua mai komisi. O le mea masani. Uma le palota. Filfil komisi. Lau di liu po amen wha le tone toi wha le. Le sili mita sanga na mai lo li poti. Al me lau whai le fast. Pai paso o koko miki. Whai suinga lea. A le mea maleana i komiti e sa tofi i fatia wan. O lo o au fiai malato. Sa o le palota. Ai le iau. Tangata no e whinga palota. Ai le iau. Kwa mai lo kwa kofi al malo i to tonu al komiti la. Mea lena sa au noi. Nei la le minsta. Fou la le oe nei. O whinga palota. O le komiki lea. O le asui. Nal me la sui. Au mai te ngata tuto tasi. E le io i se palota. Independent people. E tu matirtilo mai lo ilo. Mea lea. O i. E awangi koe whai ai mangi mea fwele. Koe whau ma koe whai. Inga ia makuia ia ngā ongi ngai kangaka. I like that. Tofi committee. Independent people. Ele io se paloka, ele inkalesi e fia vea musui kaubar paloka. Pero la tom ta fai, ilo le mele, polea le mea e taun fai. Ine ia fa le ia atilia. Fai nga palo tamun mulesu. Avi ese o kou ia ngor paloka. Nango le vuela ko mai, ilo ale mea, fiko konga ya o kou ma o kou. Le fiko. Le la wa mana, ia fase si langa le u fai nei la ele. Ele fiong ele li minsta. Al komisi le amai. Independent people. Independent people. Faido le longa. I've got amai la. Pe amol fenga palo kala giki. Ma. O mana tua se se le tunu o le komisi le sa fa tu el fenga malo talwai. E foi mai lo fai lo so enga o. O fia me la uli le tinu maolo. Did anybody remember that commission? O kung mga kuwar komisyon nga. Lesa fatu mafola-fola. Elesa vea maparmia. Ali umay ta apapamin. A foi mail mail fenga palota. Thinking ikoi foi mail fenga malole. Ngalwe nga mamualar komisyon su la tu yetofa. What happened to that commission? Sole, ele nga fika wa inga yale me fo le su nga waka ko mo le papel kanya what? Treason. Biga ka fo vale se finga malo. Su FME laudi let's know molo. Pena to tu mai le finga malo le JPP. You know the commission that I'm talking about. So what happened to that commission? Gone. Yeah. Bufa pepengia kwa ya. Anyway. Ola so ngafua lentene. Sa o talanoa tuai moe toya ngela talanoa. Ile ali Samoa o lo ta fia nei oi Australia. Everybody knows the story. Talapaunga. O le aso ngafua la lena tenei. O le temi muli lea wa toe oi sa ufa amtalanga. Ma toe oi la utile tilo le mata upulea. Awai.
O le mea leo te tilo le mata o pule nei. O le wa manao le malo o Samoa. Le faile la case matala. A wa o pepana o wha mabonga. O le wha msinonga i le vao tala le leipaunga. Ma le malo o Samoa. O le teimi lea. O lo iai le whainga malo le japipi. Lea matai ni le case lea. O le asfarile nei. Le wha msinonga le sunga tala le leipaunga. Malau wai lei unga. Pe ole a ta tala i tua. E wha tali ai le teimi e momoli ai Samoa. Momolianga o loo tua i ai o ia. O le tau pulenga. I le tangata waleina o le sa vea mapale mia taluai. O le malo Samoa. O le keisla. O le vao tala paunga. Male malo o Samoa. O le aso lua se furu au kuso. Tau sanga e lua se furu. Na loka i tala paunga. Ma tau fia i leo Australia. E o mai ile taimi nei. Ke mi loka ngā koe. La e loka. Wa atoa i nile se furu ma le tolu ma sina maso. Talu ona tau fia. O nisi na mo lia whaatasi ma le sunga tala paunga. I le tau pulenga lava le etasi. O le sunga ya le maisione ma king fai popo. O ila awai e tōrua, ua toe ta tala i tua. E whaatari ele te me tula i ilu mo le whamsinonga. I le teime o le ilo ina o nei mo lianga. A o le sunga ya tala paunga. E lei toe ta tala ina lava i tua. Talu mai le teime na loka matao fiai. Ono na matao pulea. Wa te tala le sto dua le Samoa, whaatali te mea pia whamsinonga. Ao tala. O le ala vai loka. O le taimi muli nau tala noa atua i le matao pulea. O lo o talia se whae unga mai le ofisa o le pale mia o Samoa. O no le swinga o le whainga malo ua iei nei le atunu. Tauala mai le ofisa o le lo Silia le atunu. Ia mana tua foi. Wa le ngata ina suia le whainga malo a Samoa. Ai wa suia foi maisi to finga taua loa. Wha le whaavai. E pei o le to finga o le lo Sili. Ese mai le tali ai o se tali mai le malo o Samoa. Ao le temine. Wa ngina i lunga upenga ta wha ilangi. Leuna ina malosi. E nisi o whaala potopotonga tuto tasi. Ile lalolang. O lo fina winga whainga whaami o tonu. Lo la tau langoloina o le talaina i tua. O le sunga tala paunga. Whaatasi ai le tau fia o le awinatu o ia i Samoa. I lona whaamisinonga i morianga o lo tua iai. Ia si le fia le mele. O le to tele o le nei au langolango. O le hao fia ima fai pule. O le pale mene o le malo Australia. Fai pule o le pale mene o le malo Australia. Wa tusi i le loia Silia Australia. Fali elo la to langolongo ina. O le matao pe whaatau ia tala. Ta tala i tua tala. Wa le ngata i fai pule o le pale mene o le malo Australia. Lea olo o wha o popo pea o lato sui e tusi. A nga i le loia Silia Australia. Au le fo i olo o angina i tusi singa nei. Nisi o tusi.
mai I whaala potopotonga a tangata Samoa I le stete leo Queenselani. In particular, o le tusi lea, o le amai ai ma le tusi. A le whaala potopotonga a tangata Samoa, I le lato letterhead, fast supporters. Wow. Even fast supporters? O le tusi leo te tauli maina. O lea e saini mai ai. Le whailo tusi. O le fast supporters I Queenselani. Le fionga ia tualoaina Sarah sei e moe Brandt. Ma le fionga I le Palestine, a le fast supporters I Queenselani, au peipei nga malia tapuala tau maloto whaalelei. O le umi o le tusi. E whapetania, I'm not going to read it. But taua ino whaino atu. Le lango e supporters le fast. Le keisa talapaunga. Wow. O le mea manino. O loo tau fiofi mamau le whaamasinonga a Australia. Federal Court. Ma whaatonui nai le ofisa o lo Yesili Australia. Ina ia toe tala noa. I le ofiso le lo Yesili Samoa mo seisi whaatonunga. Ha? Ele tupu so o lea mea. Ele tupu so o lea mea o le whaatonu e se whaamasino. O se pāti se whaamasinunga. Toe tala loa I lau client. Pe ye se si whaatonunga. O te manatu. Pe wa mafua lea tūlanga I le whaatonunga lea le whaamasinonga. Ono wa manatu le whaamasinonga lea Australia. Wa tala whea ngai o na whaia lea tūlanga. Ono wa iai le suinga o le whainga malo a Samoa. Ma le tō whinga o le lo Yesili. Could that be the reason? Mafuai le whatanunga lea na whaamsinonga. I le ofiso le lo Yesili Australia. O na ua iai le suiga I le whainga malo. Ma le suinga o le tō whinga o le lo Yesili. Ai au I lea. O le aso nafi. Na wha mautino mai ai le ofiso le lo Yesili Australia. I se whaatonunga mai le ofiso le lo Yesili Samoa. Ina ia wha wau. Le te ena o le te talaina I tua o talapaunga. Pe atu la I lumo le whaamsinonga I les for reilo le vaasonane. What? What? Whamatalanga le official lawyer Sili Australia le fai mo fonga tau mo le modi o le official lawyer Sili Samoa ma le malo Samoa. War case mana tua o le vātala paunga ma le malo Samoa. E o iala ina esel pulenga le malo le wei, but it seems like it whatonunga le wasau. It's the same thing. A o le teimia tula I e tala paunga le whaamsinonga le las whaleile. O re kima tala o le toe a mai tue whaatali e teimia le whaamsinonga. Le a mai le whaatununga mai Samoa. Te. Oppose
the bail hearing for Talapau. Yes, I know. You got questions. So has everybody else. Ora fisiri ai sa wa manatu ala fainga malo fo sa mo wa ye nei. Ina ia loka petala. Awar tala nei tu. O le afo i o fanga solo le iloilonga o le judicial review. O le whaeunga ina ia avetala i Samoa. E tali i ona morianga. O tau manino le whaafanua o lau mai mo lau muri mai li tala o lau tom whaia whaamatala i se ngangana whaingofi e na ie manino. Tasi le mea lea o manatua i lau whaasoa ma lau tala noa tia o i le whiawhin le. O te manatu. Ua matua tūtua ai le federal court a Ausitaria. I le tau fia peo tala i Ausitalia. O nei le ngata o tala o le citizenia Australia. Au te manatu. O loo fesiringia e le whaamasinonga. Federal Court Australia. Le mata upu i le whapeltania. A fair trial for tala. Kalo pula. Wa mai le request a Samoa ina ia watu tala. E loka ma watu tala. Extradite. Wa umao na whaide whae unga lesi whaamsinonga mao laloa a Brisbane Magistrate Court. Talia le request o mai. O le a ave tala. Loka loa. Whakairi ke mea ve. O le maka upu ilunga lesi whaamsinonga mao lunga le Federal Court. Ava mai Federal Court. Stop. Stop. Whoa, stop. Ask la vai ngatala for judicial review. Le lai mawaila le ko almeda. A le atale o tiltilo rai. O le tu vai luai o le whaamisinunga maulunga le Australia, the Federal Court Australia. Because Tala is a citizen of Australia. There is no way o le ata tala e le Federal Court Australia. Le sunga tala e alu, mele. O sort of that, he's not going to let him go that easy. O kalar siksegi Australia. O le ngalu ngale le Federal Court Australia, make sure, kang ka uma Australia siksengi, e a fing so di kula fongo, they get a fair trial. The question is, Avetala, is he going to get a fair trial in Samoa? Is he? O ta tali la le tali le fesili le. E iai mea e o tutupu. O mea e o tutupu. Halo te whae ngoina se. Whaapunga whaaperetami ana tamai. Procedural defect. O le au vivi o le whatinoina o le whaamsinonga mi o tonu ma le sao. Wa masalo mia e yangi lape wa pulai mai. I want to read you something that it's in English. Para la faila o whaamsinonga. Alleged to be procedure defect. And it raises the question whether this guy, this Australian citizen, Samoan citizen too, will get a fair trial if he ever be extradited to Samoa. Documents
were sent from the Samoa to the Attorney General of Australia. These documents are being challenged in the Supreme Court of Samoa. Number one, the release of affidavits by the Attorney General of Samoa to the Attorney General of Australia for this extradition request. These are the affidavits of Alatisi Le'afa, Atalili Sapati, Sarai Fayalanga, and Tawalai Leilo Tulepa. The application to stay proceedings by Le Maisione, supported by Malele Paulo, claims that these affidavits were released without their authority or without leave of the Supreme Court of Samoa. In the applications to stay proceedings, there has been a breach of a prohibition order made by Justice Tuatangaloa on the 30th of October 2019 and Justice Tuala Warren on the 28th of February 2020 that any evidence from bail hearing of Le Mai and Malele are prohibited from being publicized and that they only relevant for bail, not relevant for substantive charges. What the Attorney General of Samoa have done is share these affidavits with the Attorney General of Australia to give a perception that they are evidence for substantive charges. This is only one of the grounds in the application to stay proceedings that no one will get a fair trial because the police and the prosecution in Samoa have misused evidence against the Supreme Court order. Counsel Whangaloa Tufunga filed in the Supreme Court registry yesterday and served to the Office of the Attorney General an application on behalf of Talapaunga to set aside 1. Warrant of arrest, 2. Certificate of authentication. They have evidence from the court registrar who issued the warrant of arrest. Fatasi Puliata Vetoia, that he wrote in a court file that a warrant should have been cancelled in February 2020. What? Wow. Furthermore, they also have evidence that the CEO and the senior registrar of court misused her power by signing and completing the certificate of authentication. This is a document that should have been completed by a judge. What? So to answer my question, it is that who signed the extradition? I'm going to for electoral. Elesi extradition case leo o markemingi. Ele maua. Ole extradition order halanga na signi ele judge. Our extradition leo tala.
No judge signature. Pero mena, ele si extradition case sa Samoa. O mai ile so. Ele mau wala tanga tala. Somebody said that ole ai ni New Zealand tanga tam. Ele mau. Ola la me wa kuri alingi extradition case tala paunga fuad ka kalenga ko kaunga extradite long time ago ele mau. Ele extraditing anga. Ele mau. Oh, you might say, kaido yai, pero es okay so mafuai still. Oi nada kanga kai. Sorry kula fongo. Fisi. Awai kanga ka mga oi koso fa ka mai po fela valai. Olas for ile ya so tula ile sunga tala pa un fams longa. Toi foi tu ale mele na utawa. O le walangolango ele fast supporters I Brisbane. Le case ya tala paunga. Alo fainga malo letu. Ele alo ile ato le liu. O le fainga malo letu. O le fainga malo al fast. So, o ka lo man mele ko fa ko. Fast supporters I langolango tala. Al fast coming. No. O te loina yai se mafua anga. Wa mai ele fai ngale a Samoa. Appeal. Oppose. Le bail hearing. O tala. For one of the reasons, you know. Could it be wala nga mai el malo le Samoa mele ko nga kau in kafi yang ele si kau kol makosela ole fo kwa mga pasil kalor kupi si kau kol makosela ole fo kwa makunungala lol melenga il past 5-6 months si kau kol makosela ole fo kwa pasil kupi yo I come kafi for now I'm just saying could this be the reason behind it mele wa mai ne malo Samoa le fatto nunga lo yesida stadia kafi awar kala o esse mafuang tato tuli mata ia pea nanga e tau lava ona fisiring ia pea wa avela imeli ile official le fionga ile tama tai palemia nia olo o utal sie mo se fata longa ile vasonei awane por kala mai la stona ia tari umai tulanga umanei male mele olo yai ya ole atagi fu male tele ni mafusidi walanga ele tatu tunu ya awu fo ini vave sesi awu fo ini vave sesi mana tua le no fa ya tua ila matanga ile mata opule nei ya tala paunga mata le ai Samoa o ko mekia le fasalaina oila tone I fai unga fai ale to tele o tatou. I don't blame you. O tele o sa yatu ya o no lo fai unga na fai. But you know ole mea fo lele. Ole tatou tu wa vanoa. Although ole mea kupu. I si fa kan se ave mori mau o fa msingo se fa yele fa ka winga po. Fa mau ngia pea. Tatou ono sai pea. Tatou talia. Po fe ole atonu yai yele ungol fa sino kai pe fo mele ko vesi ngi ka ko fenga malo li melong masin kan wai you know ka ko vesi ba fa kan si ablam singo sa ungol fa singo esel mele pesmo esel mele ka pena it's the same thing here you know yeah ole ngana fa masino fo ilele ole ngana fa masinonga ele mafai ona tausalaina seisi se ia vanga na ua whaamaonia ele whaamasinongo tulafono a Samoa. Polea lava lo fai mai o lea malea, polea lo fai mai li kui o lea malea. That doesn't mean wa sori tulafono le tangata.
se vanga na wa whamaonia e le whamsinonga o tūla whono. E sao ma whamaonia ua sori a tangatele tūla whono. O na whato atau lea ua sori tūla whono. Ape nā la keisi lea. O le tātou te tālia, moli mau, yo la fasa kapenga ngā leo ia Samoa. La fasa kapenga ngā leo ia Samoa, ma lo fiso lo ia si dia Samoa. Wangi fa mau maunga, ini fa mau maunga ila to e fina wai, ya le mata pula nei. But say uta watu le mele sa. Why am I getting the feeling? Alu mengi ke wa drop at the federal court of Australia se pomo makaukia. Cancel mo me uma. Kala kama kuer. Ole ngongo ko inga mau ko ku le federal court of Australia. Ia entitled tala is a fair trial. Awanga mele manuangi le federal court of Australia tala. Why? Because of the Australia. Ele fengo fie le federal court of Australia ngone kome ya. Ala se mkwa kari kong le federal court of Australia. Ole afea ngai tala ma se fair trial. Fam silunga tonu ma sao. E fa tau I tua inga ile mele lo tua iene. Ya. O malitala ya tia ua a fia sian whanau. Wa fia foi sio na tama. Ia whapena foi masiona tina. Of course, a whai ora tangata o le wha moi iai ia le ainga le tausinga. Ai a fia se me whapea. Of course, te lero na fianga. But, tātou tuli matai pea. Tātou tuli matai pea. Silo meta, olam salo meta ua le tuli le sfalele. Ia tatala I tua. Au whaata di tali le review o le ave I Samoa ma le ai. O le meta ua lale da. Ko kele o ko mai Brisbane Australia le kusi mo la me ton fe mātou tui. Ya wa, a whai ke langolango tala le mele kusi sa kusi. You right. Pea fai te langolongo ina mta po le yata. A le au tūla mo le fina ngolo kirkirunge ia kakala I kua tala I le asa falaide. A o whaatani lona review. E le ave malele ai I Samoa le whamsinonga le tua iai. Wow. Kau kia, Ya nga. Ale tatou matapul nai le ne fiafi. Ya. O le story le ya tala ele uma. We will bring you some more info. Au fanga solo ya. Le nei vai aso. But I want to finish with a song. I want to finish with a song. Is that okay? Yeah? Yeah. Everybody knows this is an old school song. Everybody knows this song. Tapea. Mole mole fa alongo mai. Isia unei tangi tangi atu. Olo uloto ua tinga tele ia te oe. Wa ule iloa o se whainga. Ole a e toe malie ai. Ole maa ua o fulina. Alofa fa amanga lo mai. Ya tinga ono utau mawhai atu. Aele umaolo se. Ua tui ai ne yolo fatu.
la upele ia e mana tua ole upu fa amana lo se fulu fitu fa mamai o si o uloto fai mai o lo wita can't you see I'm sorry, won't you hear my plea? I didn't mean to hurt you, please don't be mad at me. I know now what I do need without you by my side. I know now what is true love, there's no such thing as pride. No matter what I do need, I just don't make the grade. Sure try and overlook all the great mistakes I made. Who is but human, forgive is divine. So please forgive me, darling. Say again that you'll be mine. Ina no utama fire tu, maolo se. What we are ni yolo ufatu. Fa amole mole la upele. Ia e mana tua ole upu. Fa amanga lo fitu se fulu fitu. Fa mamai o si o loto. Fai mai o lo wita uai. Fa mamai o si o loto. Fai mai o wita uai. Lele. Ya. Wala var nga por kalamer ngipo. Tato to efeiro. Ile asfrile, ile fiafi mana tu fuela las fedele o le fa emotungos tapenanga autu mo tato por klamele astona. Yo la tu ni matai pea. Atu ni matai pea le taununga o le ai ile keisiner sunga tala paunga. Tarsi yo tu le velas frile. Wa mo taununga le. Yeah, you never know. Because suya se simea from now on until Friday. Etula yesunga talapangwa. You never know. You never know. You know? Tarsi ya. Jadi famo. Moi. Ya. Al tato proclamen na nefia. Je man wie telefas zo maar laat nu ule po se ule la po les Friday vasne. Tu ile I love for more. You be good. Be nice. We'll see you on Friday night. Good night.